Yuyari. Kawsaypika punllantami yuyarinakanchik. Diospak simita alli uyashpa kunanpish yuyarishunchik. Kushikushpa chayamuni ya Diospak simimanta rikushpa yachashpa katingapak kunanka imashina tentacionta mishanamanta yachashu.
vamos mapanda kami. Diyos pagmandas kata fakis katuna. Chay manta Diyos suci nakaska. Kami magdadasina may kalunas ka. Nasta magtali, nasta lunas ka. Ikaw sa kalmata, yusuras kami. Nasta magtali, nasta lunas ka. Ikaw sa kalmata. Imagina tentación tamishanamanta, kimsa yachaykunata charishun, kayachaytaka rikuitukunchikmi San Mateo capítulo 4pi. Kay kallari yachaypi, imagina tentación tamishanapika, yuarina tapurina, ñukanchik munashkata ruranchik o manakashpaka ya Dios pakshimi Biblia nishkata katikunchik. Achkakutin kikin ñuka mashkanchik, sustarinchik, ñuka pagja, kay mundo pagja, aychamunaypaj nitukunchik, mana rikunchik ya Dios pakshimi Bibliata. Shinapish ama kungarishun tentacionka allichishkami kan llakichingapaj, dañuta ruangapaj, mana allita ruangapaj kikinpaj kawsaypi, familiapi, kayaminchapajpish. Chaymantami alli kan ñukanchik yuyarina, shuklaya nishpaka, ñuka allichisha, ñuka munashkata rurasha, mana kashpaka Dios mingitukuchun sakisha, Diospaj makipi churasha. Ya Dioska ñukanchiktaka yachachikunmi, paypi krinata yachachun. Ama kungarishun, ya Dioska kay llakikuna, pruebaskuna, tentacioneskuna pika, yachachikunmi ashtawan kikin ñuka ya Diospi krichun, ashtawan Diospi confiachun. Chaypakmi achkakutin shamun tentacioneskunaka. Kishpichi Jesucristoka paypak obra, paypak ministerio ta kallaririrka. Chay ministerio Dios mingashkata paktachinapajka bautizarirka. Rikunchik yuyarinchik bautizarishka hipa, yakumanta lluqsikukpi hawa pachamanta shuk paloma shina shamurka. Ichaypi shuk rimashka uyarirka, paymi ñuka huyashka churi, payta uyaychik, payta kazuychik nishka. Allimi kan ñukanchik yurina, ima urati kikin ñukaka uyarkanchik Dios rimashkata. Kay parlashkaka alli kallarikurka, pero shinakajpipi rikunchik kishpichik Jesucristotaka diablo pandachingapag aparka. Achkakuna mana kayta krishun ninchik. Kay San Mateo capítulo 4 verso 1pi nin Dios pakshimi. Ña bautizashka hipami, diablo ka pandachisha nishpa, kaita chayta nichun Diospag espirituka shitashka pambaman Jesusta posharka. Achkakuna kaita mana chaskishun ninchikchu. Shinapish kaita mana kongarina kanchik. Krihkanaka tentashka kanami kan. Kishpichi Jesucristopish tukuypi tentashka, tukuypi pandachishkami karka. Shinakakpika kikinpish ñukapish charishunmi tentaciones konata. Ñukanchik ashtawan mashkanchik ya Diosta, ashtawan tentaciones kunami shamunga. Mana nishaninchu ñukanchik mana allikuna kashkata, pandarikushkata, huchapi kashkata. Ñawpaka mana charirkangi problemata tentaciones wan. Pero kikin ashtawan Diosta mashkangi, kikin ashtawan Diospa huchuyangi, shamungami ashtawan tentaciones. Misi diablo Satanaska mana ningachu ñuka kushikoni kan ya Dios mandashka kanamu yaykushkamanta. Kushikoni allininimi, sumagmi, alajami, kunanka ña Diosta servigringi, allininimi, mana chayta ningachu misi diablo Satanaska. Misi diablo Satanaska piñaringami, misi diablo Satanaska kolirangami. Ya Dios pakshimi Biblia pinishkashinaka kikin ñukanchik kaña kacharishka kawsimun shamushkamanta. Kashkata rurimun shamushkamanta. Misi diablo Satanás watashkamanta lluqshishpa kacharirishkamantaka envidiangami Satanaska. Chaymantami tukuyta rurashaninga ñukanchik paypak makimanta kishpirishkamantaka llakichinata dañuta runatami mashkanga imalayapish Satanaska misi diabloka. Tentacionka mana Diosmanta chushamun. Satanasmi pandachishanin, Satanasmi urmachishanin. Mana kungarina chukanchik, misi diablo Satanaska rullaqkunapaq yayami kan, llakichikmi kan, wañuchikmi kan, dañuta rurashanin, chingachishanin, kikinpaq kawsayta, kikinpaq familiata, kikinpaq krinata, kikinpaq kayaminchata. Achkakuna uyaqkuna, ñukanchik mana allita yurishkamanta, ñukanchik mana allikunata akshashkamantaka, llakikunata, problemakunata charinchik apanchik. Tentaciones kunaka mana kunan kay rato rachu,
Ashtawanpish ñukanchik tentaciones kunapi urmashka hipa ima shamunakunatapishmi ñukanchik rikuna yurina kanchik. Mana pugrichu kan tentacioneska. Chaymanta vali kan kikin ñuka yachana tentación kunata mishanata. Ashtawantika ama kungarishun kuyashka uyaj. Yaykukunchikmi shuk makanakuy espiritualpi, shuk guerra espiritualpimi yaykukunchik. Mana kanchu kikin mana alli kashkamanta, kikin huchapi kawsakushkamanta tentaciones kunaka. Kayka nishaninmi ñukanchik yaykukunchik makanakuy espiritualpi. Shuk nishkami tiyan, ashkukuna ladrayta kallarishkaka ñukanchik purita kallarishkata rikuchikun nishpanishkata. Imaginatik ñukanchikka tentacionta mishaytukunchik. Kishpichik Jesucristoka mishaytukurkami. Payka lluqshirkami mishashpa, mana atichirkachu, mana pandachishka karkachu. Chaytami riman, kay San Mateo capítulo 4, verso 2 pinin. Chaypika Jesuska chuskuchunga punja, chuskuchunga tutata ayunashpami yarikaywan karka. Pandachik diabloka Jesús yarikaywan kajpi shamushpaka, kan Diospak churitaj kashpaka kay rumikunata tandakachun niyari nirka. Mish diablo Satanaska rikurka Jesucristo imapi irkiyashka karka. Jesucristo paypaj aychapi físicopi yarikaywan karka. Chayta rikurka, chay necesidadta rikurka Satanás. Imapi ashtawan irki karka. Kishpichi Jesucristo que yarikaywan karka ayunashpa shamushkamanta. Kringichikchu kikinkunaka kishpichi Jesucristo rumita tandaman tigrachi dukushkata. Ari, kishpichi Jesucristo ka rumimanta tandata roitukurkami. Payka Diospaj churi kashkamanta. Shinakajpipish mana karkachu tandata roitukushkata o mana tandata roitukushkata. Ashtawanpish karkami krinamanta. Krinamantami rimakurka kay tentacionka. Mana karkachu shinakajpika rumimanta tandata ronalla. Ashtawanpish rikunata charinmi Diospi krina, Diospi confianza da churanawan. Mis diablos Satanaska hapirirka chay ministishka, chay necesidadwanti. Yarikachikurka, y chayta kutichishanirka. Y chasnallati mikunampish kikinta ñukata ruranga. Kikin ñuka imata ministinchi, chaytami mis diabloka kutichishaninga. Ninga chari mis diabloka kikinka zapalla kangi. Kikinta compañakta kanka ministingi. Iglesia pika mana tianchu shuk sumak, shuk alaja, alli, karikashpa, warmikashpa. Chaymanta shukti lugarpi mashkagri. Ninchi ñuka kayta allina kani, ñuka yuyashkashina. Ñuka kaytaka paktanati kani, zapalla kani, ministini shuk compañakta ñuka huchupi, ñuka lado pichinakajpika mashkagrisha iglesiapika mana tianchu. Yuyanchik ñukanchik llatik allichinata, ñukanchik problemasta chinallatik ñukanchik ministishkakunata. Ninchik ya Dioska mana yachanchu ñuka munashka gustashka wasita. Ñuka munashka gustashka solterata musuta mana riqsinchu. Chaymanta ñuka yuyashkashina ruasha, ñuka munashka horas, ñuka nishkashina. Paktanati kani, paktashati ninchik. Ñukanchik problemata, ñukanchik ministishkata allichishun ninchik, kutichishun ninchik, ñukanchik llatik. Y kallarinchik ya Dios mandashkakunata fakita. Kallarinchik ya Dios yachachishkakunata lado munchurayta. Yuyanchik ya Dioska mana tiempo charin. Ya Dioska maytatik rikunga ñuka ima ministishkataka. Ya Dioska mana sustarinchu ñuka manta. Ñuka ministini shuk pareja. Kay yachay partipi kayta chayta ministini. Ñuka kayta allichinakani. Ama kungarishun mis diablos Satanaska alli propagandata rurakmi kan. Inkitangapajka wiñachin shuk ministita, shuk illashkata y chaymanta kanin kayta kusha. Chaymanta kanin kan randi shuk mushuk churanata chaywan kushi kangi. Kan randi shuk ruku televisionta plasma nishkata chaywan kushi kangi. Chayta krishpa kikin kaningi, ari cierto chayka allimi chayta ministini chinakajpika ñuka chayta randinakani. Uninga chari misi diabloka riki kan ministingi kay sumak autota chayta randinakangi. Ari cierto chayta ministini nishpa kikin randingi. Pero shinakajpipish chaymantami achka gentikuna chusuklla shungukuna kanchik. Kushikunchik mushuk autowan, mushuk churanawan, mushuk televisionwan, mushuk computadorawan, diviashpapsh randinchik. Chaypuwashaka llakirinchik, sustarinchik, imashina mana pagaytukushpa, kayman rina, chayman rina, kaypi trabajana, chaypi trabajana, mana pagaytukunchik, sustarina, uykunapi ungurinchik. Kushkipartipi problema kunacharinchik. Chaymantaka hochachinchik shuktikunata. Allimi kan ñukanchik kaykunata ñawpaman yurina, imatapis randingapaj kayurina, allichirina. Mana hapishkawan, mana ñukanchik yurishkawan maypishkachun imalayapish. Tiyanmi ministikuna, tiyanmi illaykuna tukuy kunapaqllati. Shinakajpipish mis diablos Satanaska ayudasha nin, pero Biblia manta laduyashpa. Biblia nikushkata pakishpa. Tukilaya inkitan, kayka allimi, kayka sumagmi randilla mana yallichu, paktangillami tukilaya. Inkitanmi rinripi alajata rimakshina. Shinakajpipish ñukaniman ama mashkagrichu shukti lugarkunapi kambaq ministishkataka. Jesucristo pimashkay. Ya Dios pagman kuchuyi, Dios tamañay.
Tentación shamuqpika Jesucristo kaya Dios pakshimita hapirka kaita kutichirka. Dios kishkachishka pika runakunaka mana tandallawanchu kawsan ashtawanpish Tayta Dios rimashka tukuy shimikunawanpishmi kawsan ninmi nirkami. Kay verso mishamun Deuteronomio capítulo 8 manta kikinka kritukungi confiaytukungi ya Diospi ya Dioska mana krichiksho ya Dioska mana umaqchukan. Deuteronomio capítulo 8 verso 2 manta oriman kaitanin. Mandak Dios kankunapaq Tayta Dios kay chusku chunga watakunata shitashka pambakunata ima shinalla pushamushkataka yuyaringichik. Chaykunataka kankunata ima shina shungu kashkata yachangapaq. Kumurik shunguta rurashpa pay mandashka kunata kazuna kashkata mana kazuna kashkata rikungapaqmi llakikunata kushpa pushamurka. Yarikaywanmi llakichirka hipataka kankunapaq ñawpa yayakunapish mana riksishka mana tantatami kararka. Chaytaka runaka mana tandallawan kawsana kashkata ashtawanpish mandak Diospaq shimimanta lluqshishka shimikunawan kawsana kashkata yachachingapaqmi chashnaka rurarka. Verso 11. Mandak Dios kankunapaq Tayta Diostaka amatej kungaringichikchu pay mandashkakunata chaytatej paqtachichu nishkakunataka kunan ñuka yachachishpa mandashpa kushkakunata paqtachingapaqmi chashnaka kana kangichik. Chay llaqtapi kashpaka wiksajundata mikushpa alli wasikunata shayachishpa chaypi kawsakushpa kankunapaq vakakunapish kankunapaq ovejakunapish mirakpi achka kullkiyuq achka chariyuq kashpa tukuy ima charishkakunapish achka tukuqpi kankunapaq shungupi hatun tukushpa Egiptopi kankuna watashka shina rurakuqta lluqsichimuq mandak Diosta kankunapaq Tayta Diosta ñatij kungaringichikman. Verso 15. Yallitik hatun shitashka pambata culebrakunapish escorpionkunapish yallitik tiyan pambata pushamuqta yakupish mana tiyan chakishka pambapi yakuta lluqsichishpa kankunaman kuqta kankunapaq ñawpa yayakuna mana riksishka mana shuti mikunata karashpa pushamuq Tayta Diosta ñatij kungaringichikman. Paymi kankunataka llakichishpa kankuna imashina kashkata rikushpa hipa punllakunapi allikunata kungapaq pushamurka. Verso 17. Kankunapaq shungupika ñatij kay charinakunataka ñukanchik makiwan ñukanchik fuerzawan trabajashpami charinchik ningichikman. Ashtawanpish chaykunata charichunka mandak Dios kankunapaq Tayta Dios fuerzata kushkatami manata kungarina kangichik. Paymi chariyaq kachun fuerzata kuqka. Payka kankunapaq ñawpa yayakunaman kushatagmi nishkata paqtachingapaqmi kunan punlla kankunawan chashna ruran. Chinakaqpika ama kungarishun Diosmi kun ñukanchik ima ministishkakunataka. Mana kanchu kikinpaq maki, mana kanchu kikin sustarishka, mana kanchu kikinpaq fuerza kay mundo kay pachapi imata charinaman imata yachanaman kikin paqtashkaka. Ya Dios kushkallami kan. Ya Diosmi kikinman kun imata ruytukunata. Ya Diosmi kun kikinpaq pareja. Ya Diosmi kun trabajo. Paymi tukuy ñukanchik imalla ministishkakunataka kun. Jesucristoqa kaytami entendirka kaytami yacharka. Mana yanga tentacionlla kashkata. Rikurkami krinamanta kashkata. Chaymantami kishpichik Jesucristo kanin runakunaka mana tandallawan kawsangachu ashtawanpish tukuy ya Diospaq shimimanta lluqshik shimikunawanmi kawsanga nishpa. Kishpichik Jesucristo kanin ñuka yarikaywan wañusha shinapish mana sakisha nini Diospi krinata Diospi confianata ninmi. Kayta yuypichari tentacionka kanmi kikinpaq krinata kikinpaq confianzata probana. Mana kanchu kikin harkarinata yachanalla. Mana kanchu kikin alli kriq kashkata rikunapaqlla mana chayllachu kan. Sinchimi kan kikinpaq ñukapaq ya Diospi krina paypi shuyana. Shuk kutin kashna tukushka. Shuk runami shuk hatun urkumun wichakushpaka lluspirishpa urmashka. Achkata singushpa shamushpami payka kutin shuk yurapi churarishpa chaypi sakirishka. Chaypi kashpami payka chikishpi chiwaychik ayudawaychik nishpa kaparirishka nin. Kutin hawamantaka uyarishka ñukaka kanpaq Diosmi kani ñukami ayudasha nini. Ñukami kanpaq Dios kani nishpa rimarishka uyarishka nin. Chaypimi kay warkurishka tiyaku runaka nishka ayudaway. Ya Dios kanishka ñukapi krishpaka shinakaqpika chay ramapi kan charirakungi chaymanta kachariri ñuka kishpichishallami nishka. Shinakaqpish payka mana nishka maytati ñuka kaypi charirakuni kaypi kishpirishka tiyakuni maytati kaymanta kacharirisha nishpa yurishpaka mana nishpa ashtawan kaparirishpa katishka ayudawaychik nishpa kishpichiwaychik nishpa.
Shinapish payka pampamun chayanapajka ña phichillapi karka mana achkapi kashka. Chasnallatikmi ñukanchikpish munanchik Jesucristoka ñukanchik nishkata, ñukanchik yuyashkashina, ñukanchik mañashka horas, ñukanchik nishkashina kutichichun munanchik, kutichichun yuyanchik. Ñukanchik allichishun ninchik chay problemata. Chasnami sustarinchik, chasnami musparinchik ñukanchik llakikunata allichinkapak nishpa. Shinakakpipish kaypika rikuytukunchikmi ya Diosmi tukuy ñukanchik imalla ministishkataka kutichik kan kuk kan. Kikin ministinki chari kanpak compañía Diosmi chaytaka churashka chaypi. Ya Dios atimi kutichinga. Ya Diosmi kikinpi churashka chay huyana munayta, huyashka kana munaytapish. Pitik kutichinga Dios ati. Pitik churarka chaykunata. Pitik kikin yarikachichun churarka Dios ati. Pitik kutichinga, pitik karanga Dios ati. Trabajitukunata pitikurka Dios ati. Pitik kan mikunapakun Dios ati. Diosmi kanman tukuyta kujkan. Diosmi kutichikan, Diosmi kujkan. Misi diablo kamashkakunmi kikinpak ñawitaka shuktikpi churachun. Ama Diospi churachun, shukti imakunapi, kay mundo kay pachapi sustarinakunapi chaypi kan allichichun, chaypi michurakun. Chaypi kan musparichun, chaypi kan chaykurichun michurakun. Ichashna kikin chaykurishpaka familiapi phiñaringi, makanakuypi yaykungi, pushakkunawan, liderkunawan. Misi diablo satanaska mashkakumi kikinka lukushina tukuchun, llakilla kawsachun, musparishpalla kawsachun, kayta allichina kani, kayta runa kani nishpa chashna musparishpashina kikin purichunmi misi diabloka muspachinga, pandachinga. Pero chinapish kikinka sakinami kangi ya Diospak makipi. Paymi kutichinga, paymi allichinga. Imatatik shinakakpika ñukanchik runa kanchik, kayllata ñuka yurichun nini kunan kay punlla. Samari, shayari, ama kashpashpashina katichu. Kawsayka kashpashpa rikukshinami. Kay mundo kay pachapipish tukuymi kashpashpa rikuksina. Problemakunapish achkata kashpashpashinami shamun, kashpashpashinami rikurin. Ministikunapish ashtawan mirarin, problemakuna ashtawan mirarin kashpashpashina shamun, utka shamun ministikunaka. Y ñukanchik chaykunata aptkashpa allichishun ninchik. Pero shinapish tukimanta yallika allimi kan ñukanchik samarinata yachana. Samari, harkari, alli yurinkapak tapuri, imati tukukun kaypi. Misi diablo satanaska probakunmi kanpak confianzata, tentación pikakpi, prueba pikakpi, kikinpak ñukapak krina Diospi imalati kan. Hasta onpish ñukanchikpi ninami kanchik, kishkashkami kan ñukanchikka mana tandallawan kawsashunchu, hasta ontikka tukuy ya Dios rimashka shimikunawanmi kawsashun. Kikin ñuka nitukunchik kishkashkami kan, mana shukariwan shuwarmiwan ñukanchik purinamun rishpalla chayllapi kushikashunchu. Ya Dios manta lluksishka shimikunawanmi kushikashun. Kishkashkami kan nitukunchik, mana ñukanchikka shuk hatun ruku televisionta ministinchikchu kushi kankapajka. Hasta onpish ninmi Diospak shimimanta lluksishka shimikunami ñukanchikmanka karanga. Tentación shamukpika rimay kanpak tentacionta, ni tentación mana suwankichu ñuka confianzata Diospi. Mana suwankichu ñuka krinata Diospi. Diosmi ñukata kaykama pushamushka. Imapina ñuka ashayarikayta pasasha. Pero shinapish Dios mandashkakunata mana fakishachu. Shinapish Dios mandashkakunata mana ñukaka ladomun churashachu. Diosmi kutichinga. Diosmi ñuka ministishkakunata kahunga. Payka mana pandarinchu. Mana sakingachu ñukata ayudanata. Chaymanta ñukaka mana sakinachu kani paypi krinata nishun. Rimana kanchik ñukanchik tentacionman nina kanchik kishkashkami kan. Shinallati ashimi kan ñukanchik riksina yachana ima necesidadta tisharinchik, imapiti ñukanchik pandarinchik, chaypimi misi diablo satanaska chayamunga, chaypimi ñukanchiktaka phiñachinga pandachisha ninga. Kikin ñuka makanakuy tukunchik, hasta wantikka sapika kanmi kay huyashka uyaj. Misi diablo satanaska kikinta ñukata pandachisha ningami ñukanchik imapi pandarishkapi. Ñukanchik chayrinakuna partepi problema charirkanchik chaypimi pandachisha ninga. Ñukanchik tragowan machanawan problema charirkanchik chaypimi ñukanchiktaka pandachisha ninga. Kikin kay mundo kay pacha materiallapi allimana sustarishkanki kullkillata charinata chaypimi misi diabloka pandachisha ninga. Mana kashpaka divianapimi kikinta pandachisha ninga. Kikin imapimi problema charinki, imapi irkishina kanki chaypimi satanaska pandachinamun shamunga. Chaymanta kunan ñuka tapuyman kanpak shunqupika, kanpak espiritupika ima yarikaytik tiyan. Yarikayta charinkichu, emociones, sentimientos pi yarikay charinki, y chayka tiyantikmi, ministinchikmi pi huyaqtanachu. Yarikayta charinkichu kikinpak kullki partipi allichichu, yarikayta charinkichu kikin ashtawan mishaq kanapi, kanpak carrera, kanpak profesionpi, kanpak negociopi, samari ni tukuni ashata kikinpak kawsaypi ini. Y a Dios, kanllami ñuka yarikay ñuka ministikunataka kutichi tukunki, hondachi tukunki. Mana samarinata yachashpa, mana Diospak makipi mingarinata yachashpaka, ñukanchikmi sustarishun
Kayta chayta rurashpa allichinata ñukanchik makiwan imatapis runatami mashkashun, sustarishun. Ashtawanpish rikunami kanchik ima ministitata charini, ima necesidadta charini, y chaypi kutin Diospaq shimita rikuchina kanchik. Diospaq shimiwan kutin chay makanakuypi yaykuna kanchik, imashinami Jesucristo Satanás pandachisha nikpika Diospaq shimipi killkashkami nirka. Makanakuyka kallarinmi ñukanchik umapi, ima yuykunawan shamun. Kishpichik Jesucristo paksinchimi kashka kanga. Suskuchunga punllakunata yarikaywan shamurka, y rikuchin paypak necesidadta pay yarikaywan karka. Chaymanta ñukanima ama kikinka misi diablo Satanaswan parlanakuychu. Payka kikintaka umangami, krichingami, mishangami Satanaska. Ashtawanpish kikinka ninami kangi ama phiñachiwaychu ñukata, saki ñukata. Killkashkami kan. Ya Diospaq shimita hapishun, ya Diospaq shimiwan rimashun, Diospaq shimita tarpushun ñukanchik umapi, y chashnami ñukanchik lluqshishun ñawpaqman. Kikin charingi problemakunata charinakuna partipi, rizashun ya Diospaq shimi nikun 1 de Corintios capítulo 6:13 pika cuerpoka mana waynayanapaqchu, manda Jesuspaqmi, manda Jesuspes cuerpopaqmi. Chayta ama kungarishun. Tentación shamukpika nishun, tentación mana suwangichu ñuka krinata, mana suwangichu ñuka confianzata Diospi. Ñukaka Diospaqmi kani, y Diospaqllami kawsasha nini nitukungi. Necesidad kunaka tiyanmi, chinakaqpipish kikin ñuka allimi kan kaykunata parlana, kaykunata willana kusawarmi, ima problemakunamanta, chinallatik wawakunapish rimashpa yaya mamakunawan, ima problemakunamanta, shuktik hipawiñikuna kayta chayta nikunkunamanta. Rimanami kanchik ñukanchik tentaciones kunamanta, chinallatik churana kanchik Cristo Jesuspaq ñawpaqpi nitukuni, y ashtawanka nina, Cristo Jesús kaykunami tiyan, kay tentaciones tami charini, ayudaway. Chashna Dioswan kikin arinikpika diabloka mana pandachingachu. Kikin ñuka Diospi mi confiana kanchik, krina kanchik. Nishun kuyashka uyakkuna, Diosmi ñuka minisishkakunataka kutichinga. Dios tamañashun, y a Diosatik kikinta ñukata ayudachun, paypaq munaypi kawsay tukungapaq. Taytamitu kanmi rikungi, kanmi yachangi cada uno ñukanchikta. Kanmi yachangi uyakkunamanta sapalla kajkuna. Tukuy ima necesidad charishkata kikinka allimi riksingi, allimi yachangi taytamitu. Parejapi, yachaypi, trabajopi, sugririshkakuna chari wakinkuna. Kanmi riksingi, kanmi yachangi ñukanchik yarikayta. Shinapish kanpi mi krishun ninchik, kanmi kutichik kangi, kanmi alliyachik kangi, chaymantami kanpi krinchik. Ñukanchikllaka ashtawanmi llakichishkanchik, ayudaway. Ñukanchik shunguta wakichingapaq, ñukanchik kaya minchata wakichingapaq, kanpi mi krinchik. Shinallatik convidani, kikin kishpichik Jesucristota manarij krishka kashpaka, kanpak shunguta paski Cristo Jesusman ikishpiri. Tukimanta ashtawan ministika kanmi, kishpirinata charina, perdonashka kana. Tukimanta yalli kikin ministishka kamana kanchu kay mundo kay pachap ima charinakuna, kanmi ya Dios. Ya Dios pagwawa tukuy. Ni krinimi kishpichik Jesucristo. Confianimi, kan ñuka ministikunata kutichina kashkata. Pagi kishpichishkamanta, pagi perdonashkamanta, pagi chaskishkamanta, pagi kunanka musuq kawsaytami kikinwan kallarisha nimi. Uyashkankimi yuyari. Ashtawan yachankapaqqa kishkay. Correo electrónico misionchaski@gmail.com. Yuyari, shungupi Cristota charishpaka, Tukuytami charinki, pay illaqqa imata mana charinkichu.